Pelok bro, pala sa bahasa bisa ko 98 YouTube channel itu Z Mobile Repairing. Te pelok bro mentas ni ke phone kawan na po mairang. Te mentas ni ka poy ni ke phone te pelok bro. Kali ke phone yung customer nga yung i kahap hading ke phone. Te pi ni ka niru ka sil na din kala ing na ni. Te baka ba paneru kala pait. Te bas kawai ru undi konektor LCD konektor ladu nagtabat ka motherboard LCD konektor ru ladu. Atli ini LCD bat ka motherboard konektor LCD. Te bat ni atli PI ini. Seperti ini mah. Te PI ini. Bat konektor LCD bat ka konektor jong motherboard LCD. Te bat ni atli pelok bro teknik di video te kuno kan snai kan ni. Pangan fix ka problem jong kan ni. Bat dengan sna bahaya kan ni. Kadang customer ni kan mah te peluk bro kuno terekam juga kabiang nambiang te saya komen lang pi saya batai lang pi te kuno te peluk bro te kulis bun kulis jarmu ipi mah ba pilih yang lain subscribe ya ka YouTube channel jonga bat pilih pengkiwi nga dukan ni ketumong so masongu ya so komen du katar hi te kulis bun kulis jarmu ipi te blin kurku kodo ipi te peluk bro mana ba mana benar sepet dari mana ru tulis sebun tulis jarmu ipi te bak hakani video mentas ni tekan sina ini konektor te bro tekan sina ini te tapi saya pay benda kod ka video janga sobha dalam kamala te bro tekan nambang ni ra teng sedang makam tem lama mga sina ini te bro ni tengah ladap sina ini konektor telah so ikan LCD konektor ni tengah labiang lut ni telah sang sina sot ni LCD konektor tangan bu saya ini sini te disconnect saya ini bateri kan saya ini bateri sorry tangan saya ini LCD tapi ini LCD ru ni konektor ladu ni te play ini te mentap bro sa te vlog ba on customer nya te vlog bro on customer dengan pusat sasak ini suka deni yang sudah te vlog bro te menawan customer tentu ada ba jung tu ladap teruntas ni so ni konektor LCD konektor bawah mana te so ini LCD konektor dengan cina so ini LCD konektor tentu pan nah so kontinu yang sa tab motherboard ini sedang mah dengan cina so ni konektor mah vlog bro tan ada start mah te peluk bro kan saya ni konektor te ngan tes wah ni kum nomrung ni jadi burung untuk melalong ni nomrung ni dang madham nomrung ni tu biang ni konektor ni te mentangan si ni konektor bengap si ni konektor dengan pendai ha kade kan mah kejuju ni dai kejuju check size tem ta kan si ni pendai tu mah nak harus tak lihat mah.
te plug bro hani te LCD karakter ngal penal along ni te pangan pai intai ka phone komno ka on ma ni check plug bro ana ba kham stat ndan ma te plug bro ka phone te kalalong te ka touch su kalalong te brightness su lalong te kalabeng lut te plug bro te kulis jarmu ipi te kumno sna phone nga ka biang na biang plug bro te basa iwe rung alingu kulis ya jarmu ipsia plug bro te plug bro te please saya like saya subscribe lang ka YouTube channel nga subha saya share lang di plug berjatang pi ada fi kwat misna phone kumju kumba juang number phone nga udah na po description te sashimi itu na po description te ketika phone takla successful te kumadu tu konektor nomor kahap ading ka na ka phone kahap ading te kalalong ka phone te tip top entah te kalalong mata telepon te plug bro kulis jarmu so isin ni pi te please saya share saya like saya subscribe lang te tangitahi plug te kulis ni pi